Dwarbogori Press Club President Bera Singing Ling Alang Li Kaching Hon Naya Supo Non Kisut Hektik Sidoro Kecheng ke Dolomra Hospital si Pondo si tami un edatlo Boga khat tami si kachelang ye phan si Pondo si tami hadak pas tami un edatlo Si non Jurhat Medical College along si non se chelang pon momlo La si kisung ki phowek ahem tu na tum la pen Dwarbogori Press Club abitung pen tuning ripon lo. Karbiang long otonomas council kechari pon na kehay CEM Dr. Tuliram Ronghang. La pen Dwarbogori MSc mate. Karbiang long otonomas council education EM Richard Tobiaphan tuning rilo. Keso kecharang jiaphan nang cherabdun rekhap si. Athe Dwarbogori Press Club president bida singing leng asupo keso thek tiklo. Non poisa ka cross nang jian ke cross lapen hemalong ke chujor nang ya son am chatame chujor laplo ke Georgia son si moelo la sikar benglong otanwas konsur ke chari pona ke hai CEM Dr. Tuliram Ronghang nang le fan si ke rabvek jiaphan towar cholang ding lopusi ke sung ki phowe ka hem tu na tumpen lapen Dwarbogori Press Club abitung na tumpen towar cholang ding lopusi herang ke thengno klardak pen pachinipon tang telabang sobuthak alangli rabvek popusi ning ka chethe dam chatami Dwarbogori Press Club ahinens tami ning ka chethe padupon tang telabang sobuthak lang pongsna news take support or in that telephone 7 news